Potmotiron lapen hemphuing ti kathartum katsesong nini kepleng. Bokajan subdivision Borpathar long Bhangatiluk pen sarpi maraphan kine. Meghalaya hoi kedai klokido langkiroy arong sorpen stone pho ki sunga puthak pherangkia mai ke pha. Kardom pinikar prime tamalong penili samira singjo indicator pin non birtang tompen arjekha. Karbi Anglong Autonomous Council Keparlo Soil Conservation Lapen Joint Director of Health Service along Voreng Kipi Kichok Chi Mate Arona Tengpen Kipi Pia Puthak Jangmipu ni Phaing Koyarni Karbi Anglong Autonomous Council Adon Realong Potmuteron Lapen Hemphu Inti Kathartum Kachesong Pedolo Lasonsi Lahai Aron Ripen Voreng Anghoi Kipi Kichok Chi Puthak Thanthe Tikke Kachesong Ingtonte Pojok Pinyan Nini Plengtanglo Karbi Anglong Autonomous Council along Vorengang hoi kipi kang humati kichok chialam kilake non het pen kalilo. Sitami Karbi Anglong arara tumta kang samdun riajok CM EM MAC tum aning hangaling chiplangsi adon arab chephosiro atuma phansi Voreng chipi titi puta alam ki nangklanglo. Lasonsi Karbi Anglong Autonomous Council Kiparlo Soil Conservation asai kamalongta inghoi hinia pharman arona teng kalipin pen Vorengang hoi inghuderlo. Lason Taksi, Joint Director of Health Service along Sitami, Inghoi Thongke Vorengang hoi kipi inghuderlo. Laso Vorengang hoi kipi along EM Khonsing Rongpi, Akirap Pensi Abarim Joint Director Dr. Kareng Rongpi Piabang, Bang Thongke Patum Apan Aron Kalipin Sitami, kipi inghuderlo. Lasi, Lahai Aron Ripen Vorengang hoi kipi chok chipura, Chirok Tokabang Pu Potmotiron Lapen Hemphu Intikatartum, Chesong Ponsi Ing Thanvek Nangji Pusi Kehangpon Padolo. Ini tu langsung lagi definit ini pen itu mini ini loh complete loh. Sekarang ini council kan dia non tuan ta kampung juga kampung tu alam non tuan ta itu mana kacili pun pelan si langsung pun hat dia makin hai sekarang ini jadi ni kaning loh nanti nanti tiga ni ini sesuatu pun bompo dan si makin hai sekarang ini langsung illegal appointment of Karbi pen nang lang pidun ha nang sai pidun ha ini itu marketing tu kan lo abang sudah cesong soil kolong ka dia macam hai sejak dulu ini kamu bola mai ani ye sona taxi lo na health and family welfare department lo ta sepang di malam klan lo sa datang ta tuan da kan kampung ji bola ma ta chini da kele Martin ka yang CM sa ni order konsulong ki apa hai kan order kira kadang so illegal appointment kampung ji bukan da order kontrak Bonta Pini an Karbi Anglong Autonomous Council Adon Rialong Ninilo Alang Litum Kachisong Sitami Karbi Anglong Autonomous Council along CM Dr. Tuliram Ronghang Pendanglok EM Khonsing Rongpietum Anu Kangthong Lapen Amek Kachichar Chiason Cheparjansi Karjulong Le Lapen Kitheklong Leason Chekrong Dello Bokajan Subdivision Arlo Borpathar Long Pini Inursar Pimaraphan Bhangatiluk Pen Ingnang Ponlong Pusi Nilitumalong Birtanang Pale Bokajan Subdivision Arlo Borpathar along Pini Inut Asar Pimaraphan Bhang Pen Kiton Kilangasai Khiatum Ingnang Po Bhang Kiwan Pen Kachingnang Lok Asar Pimaramen Golaghat District for Kating Tiruwala Asor Ridul Ali Apiso Pusi Patini Dimapur Pen Siliguri Anat Bas Pen Kedambo Mahutsi Bhangkang Huaphan Nebdulong Pusi Birtang Pale itu দেখোন নকৰে কওকচোন আজি ঘটনাটোৰ বিষয়ে কি হৈছিল আজি ৰাতিপুৱা আমি 7 মান বজাত এটা খবৰ পাওঁ যে গোপনীয়ভাৱে খবৰ পাওঁ যে এখন বাছ নম্বৰ হৈছে AS12 AC 6219 এই বাছখন আপোনাৰ ডিমাপুৰৰ পৰা সোণাৰী অভিমুখে কিছুমান অবৈধভাৱে গাঞ্জা কঢ়িয়াই আনিছে বুলি খবৰ পায় আমি 7টা বজাত ৰাতিপুৱা 7টা বজাত আমি খাকাজান নাকা পইণ্টত নাকা সেটআপ কৰিলোঁ তার প্রায় আধা ঘন্টা পিছতে আমি উক্ত বাছখন আমি কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু উক্ত বাছখন আমি তালাচী চলোৱাত প্ৰায় 4 পেকেট আমি গাঞ্জা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ প্ৰায় 8 কেজি তাৰ মূল্য 80000 বজাৰ মূল্য 80000 মান হ'ব পাৰে মহিলাজনৰ নাম
মহিলাজনীৰ নাম হৈছে ৰফিকা বেগম হয় ক'ৰ পৰা আহিছিলে তেখেতে ডিমাপুৰৰ পৰা সোণাইলৈ ফৰকানিলৈ নিবলৈ আহিছিলে Nijang Karbi anglong pen Meghala ahoy kachikoinot langkiroya rongalong rongara tum sonpho kisung kachitong nanga puthak pherangki amai kepirupona birta pherangki onar sunti mungpen kat news sai hemalong birta nangpali pherangki amai pidu ponpi aprang rong isiara tum pinang an rong aphana kinang sot ason an kaching ki chingwai pon chipate pon rintilo labangso kaching ki chingwai ajai mek pidu pondet pen kachingwai kachipate pon atingsi pherangki amai pidu pon thu phitsi son pho kisung kachitong nanga puthak rong amai phu kriswel kathar pen pherangki tumathengnu lamthi jaipong isi rong adui hoya kisung atheki inkoira 4 square kilometers angbong pen pinang analong li philang meghala atum kapar lupon era puthak adun thu 1989 lapen 1994 aningkan autonomous state demand committee ASCC ratcharia songpen kironpon longlia patta putha kethom tapat pen ha langhem pi NEC atowar kacheleng atowar langkeroyarong achar ansi krongpon putchot aputha pli ahoy aputhak langkeroyarong aphan gifintik policia long karbiang long pen chekroidun detloma lapen pho Ningkan Faruk Krisir Keprak Kep Aningkan pen kikimpon arong piniarnianta sorkarari deng sai chuklem dun bangphu bangphiawi lapen MSC election polling station anta ahoya long pen ha langhem phia long an katerek pondet aputhak ningkang samse Lasinili pini press meet Herangki amei ba non nang letum phan nang ki hang nang kok alam the bangala pu hello nili tuma wrong along son pho agenda do non nilitum ki do ki sungo puthak ise agenda bang ke wrong area puthak la se wrong area puthak non nilitum chidai lok non nilitum lapangap lapen khanduli lage non nilitum pangrumpet pulotang te thar 25 square kilometer a area do nili tumurong a area setame nono bangke lapanga parong atuma bangta non nili tumarong ar lu anta putana humlap lo lapen khanduli pen setame nili tumarong ar lu anta putana humlap lo ala se non la so rong area putha konsil along kachari pon kithe gidingatum non nilitum langkiroya rong lake 1910 pensi nilitum ke kidu lapen kithak lapen nilitum non pinian ke uwi pho du etlo lasinon la rong area nilitum pinian ni theng lang amukha pu non seta me nilitum kachuthum kachuredia phanta sung piklo athi ilong le nilitum theng chuthum nami ta chumanga tum nituma dim putana humlap lo lasi nilitum sung piklo daklang ke royalong kidu ke lapen adun thu kiputu ye bangke nilituma phan pota 1980 89 80 89 94 laso hut ESDC ruling kedam bom un hut halasu hut setame nilituma phan pota nang pilo setame nilituma rong ke pota medi pota kachi salam ya phanta poisa suri kep suring koi nai ta hopu nilitum kachi salam ya phan poisa we aposi non annual potan se nilitum chibilo la se pena dikpen aero office along nilitum dam si non la medi pota salam dam yi la se la so pota ka salam dam hut nilitum phan nang rap du no sonte joy ki joy wan pen tumarong president ke thana son thak se nelige dak langkiroi kangbora lo headman lo la se hok lo alang ligi than keng lo ni ligi thanun je ethe thini banun chornar lo hok lo ni tuma phan akisung do ni tum ga sakuri putawe thang tawe la se non theng pe theng prang anta ni tum along theng ga chu thum ya phan anta ni tum jakong awe bang nang che rai thai lo potata na hum thai lo an la se ko son ma na li tum phan na chuning ri dun lo ni tum phan pota hok ASDCR ni pe na pi la pe non Congress arni la penon BJP arni tanang pilo setanil tum anwal pota an se chot krai chot an bangke pota che peklang nang pose nil tum hanang pilo chumanga tum khaige alse aholo
nilitum pota ka Islamia phananta ni tum jakong we tangka poisa we la se nang litum MDC atum pen la pen MLA atum pen nang nilitum phan nang rap dun sontep se nilita nang litum phan tuning rido la se hoklo no ni sona Bangladesh is the long pen siang lo la dak pen ha rong ke kilometer ki thom do je seta nilitum la hai ka che petang ye phan thek the nitum ja kong we ki da man ta sum pi lo nilitum an la bang so dak ta nang litum nang rap dun nang gi pesen ni tuning ri dun lo la se el gatra nilitum phan no ma nang pi nang gi pese ni li nang tuning ri lo nang litum ke ha ya tum phan phan chol lo lam thek Don malam support phan bertamong ton pasana. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihina mopi putar berta lamang thulo. Jangmi poni phaing kora ECR ni Donsri constituency disama khai rongkri siara thurpak pen ni so terang pia phansi BJP party ticket pinangji lapen difu tu Donsrian kachelenga tuar pinangji pupen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang phan pinpora lo kipajer dam berta kat news sai hemlong bertang pale. Kedamtang ningkam phoang bong Donsri constituency pen MSc Prodip Difusa chari mate inilo. Bontame pinianian ta thangna da kaching thur amu thekdam longle lasi alangli ason amuni raphan ke nangnilu puta ningje pon sita sangpi ni so terang pi alangli ke Karbi Anglong Autonomous Council along MAC ta mandun de pinlang voi phit sita Donsri constituency along sonni sonthom kaching thur amu nangklempi atai ko morom ami hokolore শ্ৰদ্ধা জনপ্ৰিয় বিধায়ক তথা চেয়ারম্যান Small Scale Industry Chairman, Cabinet Minister rank, 5 bar CM हुआ, जिला सिंह नावरिया मलोहते आसे. Lasi rongkri siarong ara tumpen alangli asona phanle party ticket pi pen pahai pulote ansu si chingthurji puta khai tumpen ningje pon. Hanjang langso HSC sai hemlong KSA Bokajan District Committee tumpen kangdang amai kipe dupon berta phrangki bisnu lekthei pen bertang pale Rajuing leng pen kachari ponamai long sarlong rong pi pen si mai ki phalam thi than pachini ponlo bangso amai long KSA Central Committee amai phu Thomson rong pi kongchun bang sumit timong dihin rembang long kirinti pen chenglok KSA klembang photum chitong dunrinti bangso amai long mei phu la pen kongchun bang akimia tumaphan archupon Mai long KSA song pen hemprega puthak kache song karjap thipji aphan chithan chimum pon padosi misen pen mei pechun pon Lapen dotulang itunglong Central Committee pen Lapen itunglong diku District Committee pen dan kestiram pasame Secretary Hari pen tur pen seperti ini. Lapen bertang pale Pini Karbi prime time abang kila pon sekang ton paiklo 2 mi thak mi kurwang thu